Uyu niwe Evelyn Karedi mwiritu wa miaka 23 no uri rutagira Nice Digital City wira eta wita wega wake ariguo umuthi uratuma tumukurane gumo yake igikinya ituri atagire shiririe no ikinye kuria igi kindu kione kugitire muhuthia no gwi Karedi shiringi utathithineire tigana nayo niamu wa kuonoteaga wa mwene. Karedi agitariria uria ambire gutukanirwo riria akuruhanire na shiringi 60 na uria atuire itua ria kwaria na anene yake. Korire bagi customer riganiritwo githingi mioya after kumioya ndeciririe ikuite bo undu uria watumire ngore na kimako ati bagi ino ngikore ikuite ndu biu undu uria watumire ngie na kimako kingi muno na stress nyingi muno. Nero riu ndokire ngiciria bagi ino rekindi mitwarire manager Marion. Ikinya riake ria gwitanira mbeca ici rikimuhingurira mieke minene wira-ini uyu na iguru ria uguo ngumo njega iria egwateire. Kwanza tulishtuka kwa sababu zile noti mpya imetoka ya Kenya sasa zilikuwa zimepangwa mingi zimefungwa na black. Nikamwambia sasa hii kibeti kulingana na venye iko na pesa nyingi tutaweza kuweka hapa. Ni agathiririo na njira nene ni urugamiriri wa Nice hamwe na aria marutithanagia wira nake kuria mamukuranite ta mundu mwihokeku. Mimi singependa kukula hata 1 bob juu niliconfirm hadi nini mashiringi na zilikuwa shilingi 3. Ndio sasa mimi hiyo si sweat yangu singeitikia kuikula. Kigina giki kia rongoreirio ciana iria itari na aciari mwena wa Embu ni ndagitari Esther Babu. Ikinya ria Karedi rikimugegia na njira nene kuona ndeciragia no ne mbeca ciake ringi. Tena venye kulingana venye tumefunzwa huku Nice na venye nimelelewa lazima ukuwe mwaminifu, usikule kitu ambacho sio yako. Gutire kindu kiega ta mundu kumenyekana na ngumo njega. Ngoro ya Karedi igituonia kwihokeka no gukwambatiria kuma gikiro kimwe nginya kiria kingi.